यसी लगाते ना छौ कठायोपट्टि छुन्छो उत्सव मने यही बेला वो सुन चाहिँ सिजुल अठ्यार अठ्यार पौजुल अब झिउ संस्कृति अनुसार चाहिँ थरी थरी यो चाहिँ डो यही आपलाई यसी थनीलाई यसी थना सूर्य यसी कोठल लगाला सिराउ जात्रा सिराउ काटेपट्टि खोपे यसी थनीलाई बिस्का जात्रा सूर्य यो संकेत कथा चाहिँ यसी थनी अहिले बिस्का जात्रा सिराउ यो कथा यसी कोठेपट्टि जे अठेट अठेट ठाठा से दो विभिन्न नेवाटे उठासे बेउपट्टि चिचिरौट पाजीमा टटरौट पाजीमा अथवा गाँजीमा अथे चाहिँ छुन चाहिँ वो गायो अटायो महोत्सव जीव ताका यसिन थना ओके जात्रा सुरजुल अले यसिन कोठला जात्रा चाहिँ सिरल काटेपट्टि कठाइजुला अले ठो चाहिँ आला मटर काटेला आला देउला चाहिँ आकाश जुला अले मटर हेउ मटाजुला ओके स्वर्ग इन्द्र मटर बि कठाइपट्टि यही ख गणगण चाहिँ आलामत त्यौका छेखापट्टि यतै अब इन्द्रैट मत केनिका ओके आलामत न चाहिँ दकोनेवाटे चाहिँ म हिन्दू धर्म पाखे प्रभावित जुपी चाहिँ नेवाटे आलामत त्यौ चलन्दो नापा जोसा चाहिँ अब आलामट टेवे ढका चाहिँ ठले न्याउ दो आलामट ढका चायु डेका डेटा पापा वो चाहिँ फे बनानो मसिउ कथा तर वो चानचनी कथा अयोपट्टि कथा डेका टेटिटा लि चाहिँ मट बिया निनियाका बनी मट बिया सन्या इले मट बिया चाहिँ पे साली अले उकिटा चाहिँ चे साला यंका मट चाहिँ चे खाइपट्टि याना त्यही हो आलामट छौ न चिनेबाट छौ चाहिँ संस्कृति ख गु के चाहिँ ज या त ज केने कठायोपट्टि कठा ख आजका थो चाहिँ मट डोले उली चाहिँ अछि मजला तर उबले नापा चाहिँ मरो बोले आला मटर टकाटै बोले उबले छौ कथा यो चाहिँ छे डक्ले चेतै बोले छौ कथा बालाउ जी चाहिँ जल्ल थिउ कथा योपट्टि संकेत न चाहिँ जी टले टले न चाहिँ छौ सामूहिक रूपमा त्यो बेला ठ छेटे मला मलाई अलि वटै बेला रगाते वो छेचे म के वो चुके चाहिँ अलमट त्यो जे अलि वो अलमट त्यो बेला अब चोके चोपी फुकसाया ओ अनुया मट बि यही अठे आठे गुठी कथा अलमट गुठी न तैटा दु जी माने माते मलाई अब अलमट गुठी तै बिस नै निनिया अचुट रूपमा चाहिँ मट त्यो कठायोपट्टि जान्छ नि तर आलामट गाडे गुली फट उली टाको याना चाहिँ सर्गटे ठिउ कठायो मट चाहिँ त्यो ख आठंगले चाहिँ थो अप्पो थासे मटे होला अनि झिज चलने चाहिँ
बनी डेट मत बिया देनु चलन खने डे मत बिया डेट थेनु ख ओ के चाहिँ आला मत चाहिँ वो मत बिया न अन डेट बिउ को ठयो पटे याना न त जिफो अगन अभिलेख आला मत तैति त्यो टखरे पटे अभिलेख न पा चं खण्डो मखो ठमाला सोल लगा दल्लासा त चाहिँ छौ नुमु चाहिँ रिसर्च विषय जी थो तर आला मत त गरे हो आकाश दीप आकाश केनि कथा मत चेकि ख इनरेट चाहिँ ल छ गाता त गाता चाहिँ फुर्माले बेके गाता इने वाटे मलाई मे पनि चाहिँ मेउ कठाए त गाता छ तर झिउ सांस्कृतिक महत्व वावे गाता आ ल छ माला तै कठायो पटे सन्देश भ्यू कठायो पटे चाहिँ फुर्माले बेके ख अलो फुर्माले न हामीले बेके म छिपुनी तक बेके पुनी अंकल गादाला बेके म अलो बेके देउना छि ठुब्ले ख त गारे हो छि कृष्ण अष्टमी खुनुनी से बेके जिल त गाtai मलाई अले अछि कति पुनी हुनु तक चाहिँ बेके अनले प बेके मुक्त त गाtai पटे तर आव या चाहिँ वो चलन ला मलाई तर आला मतै उपटि खेला चाहिँ आतकन वेगु उपटि लच्छी च्याक्यो ख वे लच्छी च्याक्योले सीमित चाहिँ जात खण्ड यसिला चाहिँ महोत्सव कठायो पटिया ख मुला छुन्छौ चाहिँ तरह जा उत्सव माने जुल त कादला सब उत्सव सुरु जुल थेउ कठायो चाहिँ यसि थन्यो पटि कठाउन छि कटिङ पनि त मोनि सिरे कायो गु कटिङ पनि खुनो उखनो निशान चाहिँ तै अले विशेषना चाहिँ त सकमिला पनि खुनो सिरे के उपटि यही पकायो उपटि यही पुलाउपट्टि परम्परा अनुसार तो चले जाओ यात्रा पनि तो चाहिँ यसी ढङ्ग्योपट्टि ज्या चाहिँ चाहिँ मोजीपट्टि परिस्थिति हो कारण नाटुइटा चाहिँ चिसे पुलाउ परम्परा सम्पदा चिसे बजाया मारियो पाखे चिसे थियो वराइटा चाहिँ विशेष बजेट थियो हैन यहाँकोपट्टि चिसे सोचाइनु अनुसार परम्परा बजाया हिसाबमा उइटा चाहिँ थनफुया थियो छिउटा सफल होला आटके चाहिँ बाँकी लिबा उइटा चाहिँ छुन समस्या यहाँ वल्ला छ उइटा वरा चाहिँ सहयोग यादा yana chibe nyaawne riu bakhe wona bakhe na da ida be prash kina da